izložba je posvećena Mari Rosandić, koja je zapravo prva školovana fotografkinja, ne samo u Srbiji, nego na čitavom Balkanu. Tako da njen značaj nije veliki samo za nas, nego i za zemlje u regionu. To su fotografije u suštini dela njenog muža, ali sa druge strane ona je fotografisala i Miloša Crnjansku, kraljevsku porodicu, dakle tu neku beogradsku elitu tog vremena, tako da u tom smislu zaista interesantno vidjeti te ljude u tim nekim autoportretima.